laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi khaliqina jami'an. Alhamdulillahi alladhi a'tana bil kathir wa radiya bil ibadihi bil qalil. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseeran. Wa ba'd, ibadallah, ittaqullaha tabaraka wa ta'ala wa raqibuhu fi sirri wan najwa. Ittaqullaha tabaraka wa ta'ala fi sa'iri a'malikum. Inshallah ta'ala khutbatuna al-yawm yaduru hawla hadhihi al-aya. الآية الذي وقع في سورة الرابعة في القرآن الكريم، الآية 56. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. يتي الله تبارك وتعالى en seeditike ala reweteeɗo e goonga nafa rewɗo lorra mo rewaali si wonaa kanko. En seeditike nelaaɗo meeɗen Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaaɗo Allah, ko nelaaɗo Allah. En toriki Allah tabaraka wa ta'ala yo ɓeydan mo yurmende e ɓuttu e kisiye, kanko fof e sahabaɓe makko ɓen e ɓeygure makko nden e kala iwtirɓe ɓaawo makko no moƴƴiri ha ñande darngal ngal dari. Jiyaɓe Allah, en wasondiri, en yamondiri hulugol Allah tabaraka wa ta'ala kene e gundo. En yamondiri hulugol Allah tabaraka wa ta'ala ka golleli meɗen e ka galleli meɗen e dendanangal alhaaliji men ɗi. Inshallah khutuba meɗen on hande kartiye ketayaɗo e ndeɗo julirde meɗen waɗande barki ko woni yiilade ko firugol oɗo aya 56 wonɗo ka suratuwol nayaɓol ka nder alqur'ana, yani e nder suratul nisa. Allah tabaraka wa ta'ala no informi en ɗon goɗɗum, himo humpiti en ɗon goɗɗum, o daali teddungal moɗon ɓeeɗo de yedduɓe aayeje anɗe, ɓeeɗo den fennuɓe aayeje anɗe. Aray mi naada ɓe e yiite huɓɓunge, mi sunnira ɓe yiite huɓɓunge, mi sunnira ɓe yiite sumaynge, mi sunnira ɓe yiite wulnge. Tuma kala yiite ngen sunni guri maɓɓe ɗin e tebbeeli maɓɓe ɗin haa sutii ƴiyeɗen ka sumata ɗon haa wawa simukay jooni, min wastitana ɓe tebbeeli goo kadi e guri goo kadi fiitum honɗum liyaduugul adab, fiituyo ɓe meeɗuɗe ɗo lette. Ha ande de Allah tabaraka wa ta'ala o laatike ko tedduɗo goyi, o laatike ko ñeeñuɗo e ñaawore makko goyi. Kala mo sunni hari si on ɗon sumaali haray hari goonga gollitiraka. Kala mo naadi aljanna si on ɗon naataali awa haray hari goonga gollitiraka. Inna allaha kana azizan hakima. Jon non musidɓe julɓe, ko Allah wi ko ɓe fennuɓe aayeje amen ɗen, innal ladina kafaru bi ayatina, c'est tout, ɓe fennuɓe aayeje amen ɗen. Jon non fennugol ayeje Allah tabaraka wa ta'ala ɗen yakunu naw'ayn. Ɗum no wawa wonde fennugol ayeje Allah ɗen fasonji ɗiɗi, haqiqiyan wa ma'nawiyan. Yeddugol ayeje Allah ɗen no wawi wonde direct, no wawi wonde indirect, no wawi wonde flagrant, no wawi wonde ko suuɗa. Oɗo tawɗo darike wi'i alqur'ana ko fenande, mi jangata, mi gollitirta, haaju am ala e mum, o ko yedduɗo ayeje Allah ɗen ni flagrant, o ko yedduɗo ayeje Allah ɗen ni direct, o ko yedduɗo ayeje Allah ɗen ni feññini.
oɗo tawɗo min miɗo jaɓi alqur'ana ko gonga mi jangayde o jaɓi alqur'ana ko gonga o soodi nde o naadi ka suudu makko o jangide no gasa o faami ko woni nder ton no gasa o ronki faamude ala kulli haalin o jangi o wallini o ronki gollitirde yo en andu oɗo kadi ko fennuɗo aayeji Allah ɗe hay si tawi kamɓe ɗiɗo ɓe ɓurdi kono ko yen andu ñaari ɓale e dane hunde moƴƴana ndomi hunde naƴƴana ndomi foppu nangay ndomi oɗo fennuɗo direct wi'i mi sali ko fenande mi memata mi ɓattotako o wiɗo oye ɗum ɗo ko gonga min mi jaɓi ko haqiqa o jangi o soodi o jangi kono o gollitirali oɗo kadi o fenni hay si fennande maɓɓe nden non serti hay si fennande oɗa nden yaltinimo diina wattimo kefero fennande oɗa nden wattimo nafiki ma wattimo fasiki maale no hulɓiniɓe ɗiɗo kala ɗen fennandeji ɗon ɗiɗi kala no hulɓininde ɗi wattata jommum kefero par ce que ko Allah tabaraka taala kamɓe ko waman lam yahkum ma lam nazala llahu kon kala mo tawata gollitirali ko Allah tabaraka taala jippini kon nokku goo fa ulayka humul zalimun nokku goo fa ulayka humul fasikun nokku goo fa ulayka humul kafirun ɓen ɓe janngu aayeji Allah ɗen haa ɓe gayni mais ɓe wallini ñaawore nden ɗa ɓen ni haray jamanu men e jamanu ñaawitiraynooɓe alqur'ana wonaa gootum ma leydi men ni lagine ɗo e Saudi to kamɓe ñaawitirayɓe alqur'ana wonaa gootum qur'anare nden ko wootere Allah ko gooto kono jamanu ɓe e jamanu men wonaa gootum ma ɗum leydi ɓeyandin e leydi men ndin ene wonaa gootum wallini ɗa en salani hoore mum yuɓɓani hoore mum ko ñaawitiri accitiri ɗum ɗon Allah wi fa ulayka humul kafirun on andi jaka nde yeddande maana wiyankere ɗa inde wawa wattude jommayre heefe kefe idan joni noon si oɗo aya jangama ko ɓuri heewude kon min tawɗon no jangi alqur'ana komi julɗo miɗo firinde no woodi komi hunji nder ton ndesa si oɗo aya hewtama koye hoore hombo mi bugoto o koye hoore hombo mi liɓata o wiɓe ɓen qur'an nagoga kamɓe ɓe jaɓa qur'an min mi faama ko ɓen ɗon tun jeyi o aya tawi noon min kadi koyo mi wattuyi ayeje guluje jeego e seeɗa ko woni kon ka alqur'ana bere ɗe Allah famini lan ɗen firo muɗum e tartil mum est ce que no woodi mo mi jaɓa ton est ce que miɗo jaɓi ɗe fo ka mi jaɓa ɗe fo si tawi mi jaɓa ɗe fo komi ƴettu aya o mi watta yam awa do ko probléme on foni Allah tabaraka wa taala dal innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara ɓeɗo fennuɓe ayeji amen ɗen mi accantaɓe fennuɓe ɓen ayat noni wonoɓe fenniri mi accantaɓe nani sawfa nuslihim nara aray men naada ɓe yiite kullama nadijat juluduhum tuma kala guri maɓɓe ɗi muki suma hataɓe maayay woni lannayoni ɓaale ka yiite maayetake ɓaale ɓe fowtotako ɓaale ɓe waynodiri e fowtere ele ka muki lanni woɗano to woni baddalnahum juludan gayra hali yaduqul adab mi wattitanayɓe guri go'o e tebbeli go'o fiyoɓe ɓeydu meɗude yiite nde ɗi guri wattiteteɗi e ɗi tebbeli wattiteteɗi e ndu ɓandu wattitetendu ko honno ɗum fotata est ce que haray ibnu adama on himo fota no o fotata ɗoni nde himo naata yiite est ce que haray mo fota no o fotata ɗoni nde himo naata aljanna aljawabu la hay gooto naatata yiite hara ko wona duɓandu ɗo o mari bal o juutinte o janɗinte hay gooto naatata aljanna hara ko bere duɓandu ɗo o mari bal o juutinte bal o janɗinte ko fi honɗum ko fi yo ɓeydu meeɗude nema on ka aljanna fota siko asko mum yawɗoto fi yo ɓeydu meeɗude lette ɗen fota mi addana en noon misal eno yiite ngen no huɓɓi si tawi goɗɗo ukki kollum mum kun tun ka nder yiite e si oɗa ukki jungo mum ngon fof ka nder yiite oɗa o fof makko o yani nder ton ka nder yiite est ce que ɓeɗo tato ko muusendi gotum heɓata ɓeɗo tato na muusendi gotum heɓata mo tawata ko terun toso kun naati ton ko muusendi hawrundi o heɓata no heewi ko kun sortete ka yiite o dayaka labtani kurraɓe kun haɓɓe o ngannango o yaltida e mum ka yaasi no heewi ka watta ɗum amma mo tawata ko jungo mum ngon on fof on ɗon o ngannatango o yaltida e mum o yaha golle kono on no wawa walorde ɗa no wawa waylitorde ɗa no wawa joɗade no wawa wiide imminela amma kadi tawɗo komo ɓandu muɗum ɗum fof naati ka nder yiite oɗo eɓɓata hay hunde e ɗin ɗon awa jaka
si tawi woni ko bere nduɗo ɓandu naati ka yiite e si tawi ɓandu ndum ɓeydama tiiɗinede juutine naadama ka yiite jaka haray musen ndin kadi ndi wonata gotum 1 métre ka sumata e 60 métre ka sumata wawata fotude hay goto natata yiite hay goto natata aljanna sona o heɓay darnde nde baba meɗen adama mari kana tuluhu 60 dira'an laatike noon jundi baba meɗen adama ko sogne 50 se wi sogonde 50 eɗen wawa estimude ɗum wi'en 30 métre longueur a natata aljanna a heɓali ɗum fiya meɗoy nema on moƴƴa a natata yiite kadi a heɓali ɗum fiya meɗoy lette ɗen moƴƴa ibadallahi wa fi tafsiri hadhihi al-aya yaqulu imamu al-hasan al-basri wa huwa min kibari ulama'i at-tabi'in tunjihum an-nar fi al-yawm 70,000 مرة كلما أكلتهم قيل لهم عودوا فعادوا كما كانوا كفيرغول أودو آية إمام الحسن البصري وفيري أودو آية وي أيينون كونكو القرآن وي كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ويدون أندنون دينغوري كون نفتata taho Imam Hassan al-Basri wi akeni yeto on konko Allah tabaraka wa taala akeni yeto ba al-Qur'ana inni tuma kala be muki men tagi totobe jonno ko e sak santan be mukata ka ko sak ennan be mukata ka ko sak milan be mukata be tagite Imam Hassan al-Basri o ari o determinani en dum o firi aya on o determine o wi tonje humun haru fil yawm 70,000 marra be sumay be muka kander yite labi cap guluje capande jeedidi e der nyallangal e der 24 heures on chaque 24 heures be mukay laabi guluje capande jeedidi rocca alla tagitobe suma rocca alla tagitobe suma rocca alla tagitobe jusqu'à 70,000 fois pendant 24 heures idan jaka o fennudo de ayeje Allah jaka hiden e o na chaque une heure de temps o sumay o muka harayno ko laabi no gayna o wona sak minute goy o sumay o muka harayno na dum timmata dum haqiqatan o sumay sak seconde o mukay o tagite o mukay o tagite o mukay o tagite sak seconde ko rabbidi wo ko rabbidi ko dum alqur'ana kanyo signal tum yewti hore on feddi yahanata e aya o anda ko hon dum karamakobe be wi e aya on fi ya beydu mo faamude no heewi ko juulirta o do aya futuro ka ganguna do mande juulirta mo geeje do taw hida jeya e fennube ayaje alqur'ana de parce que hida jange buyto hida sali gollitirde hida wi leer kade cippoto e leer ma an on hande jamanuji di wona gotum hida wi dum ma wonbe nyaawitirde bayden andi no wodi wonbe nyaawitirde hande hida jabi benton e beega wona gotum buy kadi no jabi o ayada mi gollitiraymo hadore konda ko mi accay yamirore konda ko mi huway kono ko haa mi heba hunde kaari ko haa mi timmina duubi kaariji ko haa mi timmina hunde kaari no haama ko andande sintata idan jaka mi jangi o aya do mi fami kono mi marimo ko dum firi mi alamo gollitirde taw mi jabalimo mi yeddimo provisoire ha mi gayna darnude mi gollitiramo ma ha mi hajjoya mi gollitiramo ma ha mi jomba mi gollitiramo ma ha mi gayna jangude mi gollitiramo kono haqiqatan jaka kaw jangata on don aya haqiqatan baytun himo anni o maray gollitirgol mo idan huwa kadaba ayno Allah wi ali innal ladina kafaru bil qur'an allawi ali fennudo qur'an sakona ko yeddudo nde fowtun natata don hay yeddudo aya goto natay ko du wadi so innal ladina kafaru bi ayatina yani bi tafsili dan don ko detail woni ko addi sakona bete natay min baami do gollitiri oda aya maami do gollitiri oda suratol ba Allah wallila nande fo mi fenni bi tawaka don mi wawi addude on argument wo hara ko Allah wi'uno innal ladina kafaru bil qur'an hara no do mi do mari gonga wolgo min mi yedda qur'an fo de ko ngol suratol da mi gollitira kono gol da mi gollitiri o aya da mi gollitira kono o da mi gollitiri kono ari o wi innal ladina kafaru bi ayatina o do fil do aya ko de jel fil da ka jodda do
ayeje jelu janganda hore ma firuda famuda ma wajada e khutuba ma e darsu ma e bayana famina da tayda jodi a gollitirale haqiqatan on aya ida fennimo yo Allah walle gollitiramo yo Allah walla mi gollitiramo so na du wana uzu billahi yo Allah dandu en haray on tigi jeeteda on andi Allah kanko na o jamfotodo ko ni woko wupo ka fetere ko ni woko labano goddo flagara o accata yunde hewta ina yo akodo no mi habbino ma kanko dum ala ko ni wo o wowlay law o wowlani en fewndo yiuden fewndo waawuden fewndo dariden fewndo sendindirden ko bone ko moji o wowlani en demenna ilaka wonden do awa deyte dungal mo innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naratun hala alami ya cantabe ko don ko imam al-hasan al-basri won ko firi aya wa fassaraha aidan imam ar-rabi wa huwa aidan min kibari ulama'i at-tabi'in إن جلود إن جلد آدهم 40 ذراعا وإن بطنه لو وضع فيها جبل لوسعه كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها إمام Rabi kanko kadi o firi o do aya wano Imam Al-Hasan Al-Basri firi mono woy don andi non di nguri de suratul nisa isinyali kullama nadjat juludum suratul nisa kanko non tu yewti woy don andi non épaisseur di nguri honno fotata andi Imam Al-Hasan Al-Basri kanko ari tum o firani en kullama nadjat on badalna tuma sumi wo mer remplacer on don ari non o determinani en ko laabi jelu sumata e der 24 heures o remplacer Imam Rabi kankari ari mo birande en non dinguri fanda di tuma di muki wo mer lontinay épaisseur majjon c'est comment inna jildi ahadihim 40 dhira'an wa inna batnahu law wudi'a fihi jabalun lawassa kullama nadjat juludum badalu juludan ghaira dinguri diete tado sumay sak secondo dinguri diete tado sumay sak 1 minute din diete tado sumay sak 1 heure de temps épaisseur guringil ko sogone capande nay 40 dhira'an ko sogone capande nay woni ngil guri ko yen andu jaka na perkani sakko jaka ko ba metta sunnude woni ko guril tekkungil guril fayungil guril marungil fayru e bellere yite ngen sunna dum henya sogone capande nay ko dum woni épaisseur guringil ko onno reedu natudo yite fotata ene natudo yite haray derun kunno fandino beedi ka bernde ga kano juufina jandina Imam Rabi o wi inna batnahu law wudi'a fihi jabalun lawassa'ahu reedu mabbe ndun juufinte derongol joddine tenko ha harasa jetti fello annadi ka nder reedu makko ngo hejay kakuli mango suti don do nawas ko pelle go woni ko fani wa inna batnahu law wudi'a fihi jabalun lawassa'ahu wallahi ndu wawa yajande fello ngon han wawa hebude en andi a pepere tekkende guril sumaygingil suma muka laabi guluje capande nayi capande jeedidi en andi a pepere tekkendi kanyu guringil ko no fotata reedu ndum en andi jaka hino ƴuufi hino joodi hino jandi hino yaaji ha hay sa ƴetti fello anadi nder ton hejay o wi tuma kala be sumi hamuki be wattitane non guri go kadi di tawata ko même épaisseur tekkendi même tekkendi kadi be wattitane musibbe julbe bayi dum do foko kalal ulama yani ko karamo ko kari wi ko imam kari wi e kono hagege yan o e kono gayr zalika bay ko karama ko be yimbo ibn adama simple be on ko woli no wonira koni no wonira hinani wajaa fil hadith yu'azzamu ahli an-nar fi an-nar hatta ma kana bayna shuhumati uduni ahadihim wa ila atiqihi masiratu 700 amin وإن غلظ جلده 70 ذراعا وإن درسه مثل جبل أحد رواه إمام أحمد في المسند
ɗi qissaaji ko adduɗen ko firirɗen kon o ayaɗa ɗuma ko imam Al-Hasanul Basri wona on e laaɗo no gasara mo ɓeyditi fiye hulu ɗum ɗa ko imamu Rabi woni ko firi wona on e laaɗo no gasara mo ɓeyditi ka hulɓingol e fiyo e hulu ari e hadis ka nelaaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam maaki wo ɓe yimɓe naatoɓe yiite ɓe juutinte ɓe janɗine haa tekkendi guril aaden naatowo yiite on taa ko sogone temeɗɗe jeeɗiɗi imam Rabi nanen ko wino kañum ko 40 diran ko sogone 40 ɓeeɗa maaki 70 naatowo yiite o juutinte o janɗine hakke ko o juuti o janɗi hakkunde nowru makko ndun e daande makko nden balawal ngal iwgol ka nowru ala ka balawal tawa so o wallinama o beldama a seppay duuɓi temeɗɗe jeeɗiɗi da iwi ka nowru a hewto yaali ka balawal amma ila ka balawal heɓi ka ceeki amma ila ka balawal heɓi ka teppe ko honno hatta yakunu bayna suhumati uduni ahadihim ila atiqihi masiratu 700 ami hakke ko juuti on jandi ha tawa distance hakkunde nuru makko ndo e balawal makko ngal kaka seppete duuɓi temeɗɗe jeeɗiɗi wa inna ghilza ahadihim 70 diran tekkendi guringil ko sogode 50 jeeɗiɗi ko imamu Rabi wi kon o falju fowre makko nden ko honno boɓi ɗin fotata yaafo ɗon jooɗorde ɗen ko honno fotata ƴuuɓinte janɗine haa nelaaɗo addi misal ngal e fello balɓe sappi kadi ko fello hongo ɓe précis kadi na fello o fello ɓe maaki wa inna dursahu mithlu jabali uhudin wo fowre makko wootere taway no ƴuuɓi tekki janɗi jooɗi no fotawa fello uhudi ɓe maakal ɗum fello o ɓe hatti ɗon haande estimata pellum kun ka ɓaahoggo mon ma hande estimata kuntinti hum ɓaawoɗa ɓe addi misal ngal kadi mislu jabali uhudi kadi nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam on ko maaki ɗum ko imam Tabari imam Ahmad woni ko filli hadis o kam masnado makko musidɓe julɓe tedduɓe idan ko ɗum hutuba on faala en yeetade ko yen janngu alqur'ana komɗinen alqur'ana gollitiren alqur'ana wota en salo jangude alqur'ana wota en jangu alqur'ana maren rokke gollitirde ko ɗiɗiɗi sen salike jangude alqur'ana haray en woni yedduɓe kene pettan sen jaɓi jangude alqur'ana kono en jaɓali gollitirde alqur'ana haray en woni yedduɓe gundo kono ɗiɗi kala wi'uɗen ko addumba e ɓannumba kono mba hirsire hunde ala ko moƴƴani jommum jangen alqur'ana musidɓe julɓe gollitiren alqur'ana ko probléme fof ay hande Allah innata ɓe jinunoɓe ɓe yarunoɓe ɓeere ɓe wujjunoɓe ɓe fenaynoɓe ɓe humaynoɓe dewle ɓe taƴaynoɓe dewle ɓe nettinaynoɓe wagutu heɓaynoɓe mbuɗi salo ittude zakka heɓaynoɓe mbuɗi salo hajjoyde ɓe taway ɗo lan ɗo sawfa nuslihim nara haray ɗuuɗi tuku ko raɓɓiɗi kon pot o wi inna alladina kafaru bi ayatina lanni kala yedduɓe aya jamen ɗen ɓe taway lan ɗum sunniraɓe hay goto heɓata mbuɗi ronkaytude zakka yeeto ɗon la wona aya alqur'ana o fenni hay goto heɓata mbuɗi ronka hajjoyde yeeto ɗon la wona aya alqur'ana o fenni hay goto heɗata dewgal e hoore niramani kolda e preuve yeeto ɗon la wona aya alqur'ana o yeddi hay goto taƴata enda yeeto ɗon la wona aya alqur'ana o fenni hay goto jinata ma yara beere yeeto ɗon la wona aya alqur'ana o fenni ɗiɗi mi woni ɗo fof hay hunde ala sinano woodi aya spécialement ma ayeje spécialement wonde ka alqur'ana haɗuɗe ma yamirɗe jangen alqur'ana gomɗinen alqur'ana hey ko enen yo sukaaɓe wota en ɗaɓɓute alqur'ana ahkamu tajwidi tun milliti an on fof cippiri an gon fof komi waw ñemmintinde tun sudaysi haray gasi komi wawa tun jangirde wayi o Abdoullahi Maturudu min haray gasi komi wawi tun jangirde Aboubacry Jabiri Jazaid hara so nani miɗo julna nderga on jiɓoto siko Abdoullahi kala kako Aboubacry Jabiri kako Aboubacry Chatri on jiɓoto na ɗum tun ɗaɓɓa ɗum no jeeya e ko ɗaɓɓa ɓayne laaɓa maki zayyinu bi alsinatikum bil qur'an cuɗire ɗenɗe mon ɗen alqur'ana ko goonga ɗum no ɗaɓɓa kono no woodi ko ɓuri ɗum ɗon ɗaɓɓeede nde andata ko wonɗa yerginde kon nde jangata ɗum fira yiltoɗa gollitira yo musidɓe julɓe gande tajwidi ɗen ɗe wattama supérieur e hoore tafsir cd on tinniɓe ɓen ha ɓenna mi naɓiɓi ɗon ka duɗal en tant que o gaynal hunjade o nattale ko en tant que o gaynal hunjade warata o janga tafsir
non ɗon andi kon no wayi min Abdoulaye kala miɗo jannede ɗo livreji chinois min anata ko woni noon chinois min anata miɗo jannede ɗum ɗon hin hon cincon mi hunjike ɗum ɗon fof gon ɗum woni hin hon ko aru ka ko yaw ko jaɓu ka ko mi jonnata ko jooɗo ka ko imo mi anda firo hin hon mi anda firo cincon ko sendi tun ko hatta wona gotum directement ko ɓay oɗa ko jangata kon ƴiye alqur'ana ɗen haray mo windanede baraji mum ɗin kono noon ka ma'anano fota ter o kanko e wonɗa jangude livre Mamadou Ibn Tata kono o nanata français hay pot o wawi jangude bindol français ngol kono o firanaka o anda ko honɗum o wi ɗon haray ko noon wayi idan jangayɓe l'école ɓen ɓe naɓude firugol alqur'ana famande hunjotoɓe ɓen kadduɗe ɓe naɓude firugol alqur'ana famande haray ko ɗum ko torondirɗen ko ɗum hutuba meɗen on faala en wi'ude aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa kafa alhamdulillahi alladhi khaliqina jami'an wassalatu wassalam ala nabiyyil huda muhammad bin abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin al-khutbatu thaniya en yetti Allah fahinka khutba meden dimmo en seditiki ala reyotedo sona kanko en yettimo kanko tagudo en fow hay goto e men ala tagitido hay goto e men ala tata ko nene mun e bammun négocie e beeda ha be wallimo biddo mabbe on taga en yetti Allah tagudo en fow en seditiki ala reyotedo e gonga na farewdo lorra mo rewal sona kanko en seditiki ne laado meden Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko jiyaado Allah ko ne laado Allah khutba meden dimmo nuwasil binafsil khutba en jokkidiray même oɗo khutba jonnon musidɓe julɓe e hino no jeya e ko woni tampinde e ko woni soñjude yimɓe ɓen ronkugol janngugol alqur'ana inna ala tan ma no jeya e ko woni soñjude yimɓe ɓen janngugol alqur'ana ronkande gollitirde fii geɓe aduna miɗo andi o aya no haɗi ɗum kono simi acci ɗum mi iway ɗo miɗo andi o aya no haɗi ɗum kono simi acci ɗum ɓe jaɓitay mo bo ɓeygu ngu miɗo andi o aya no haɗi ɗum kono simi acci ɗum ɓe jaɓitay mo place on miɗo andi o aya no haɗi ɗum kono simi waɗali ɗum ɓiɓɓe am ɓe yaltay ka lekko miɗo andi o aya no yamiri ɗum ɗa kono simi wi koye ɗum ɗon mi waɗata mi hoɗa mi duumo mi darnata awa ko ɗum ɗo haqiqa tan woni ko woni ɓurde puusude yimɓe ɓen e yeddugol alqur'ana salonde jangude ma forsa jangande haande gayna me ɗiɗa piiji sakkoɓe gollitirgol nde awa noon kala oɗo tawɗo o wi'i o reway laawi ɗin fof o reway kore e payanɗe ha o darna o reway kore e payanɗe ha o jomba o reway kore e payanɗe ha o naɓa nene makko e bam makko hajju o naɓay do o reway kore e payanɗe ha ɓeymure makko ne heɓa kasora o reway kore e payanɗe ko alqur'ana aya alqur'ana so tawi no yamiri ɗum so huuwi ɗum ɓiɓɓe makko ɓen wawa heɓde joddi l'école o waɗay si tawi aya on no haɗi ɗum ɓayle so huuwi ɗum ɗon ɓiɓɓe makko ɓen wawa heɓde joddi l'école ɓe yaltintake awa o yedday aya on ha ɓiɓɓe ɓen heɓa joddi l'école awa o yedday aya on ha o heɓa tumbere ka o hoɗa awa o yedday aya on ha kankade o heɓa oto alɓa gore makko ɓen fof ko motori jogi ko ɗum woni ɓurde puusude yimɓe ɓen e ronkugol gollitirgol ayeji alqur'ana ɗen ɓe fenna ɗe kama ana wiyan ma bal puusa ɓe kenengo ha ɓe fenna ayeje ɗen e haqiqiyan yani e gonga tiki jonnon oɗo tawɗo wi'i reway kore e payanɗe reway e laaɓi ɗin fof ko non kore e payanɗe yani kaka dagi e ka harmi horde koko laaɓi a ƴetta e nde wundoɗa nde ñaama ittata no laaɓi hatta julira concongol foyande sa falji ha a wundike nde ngol concol ɗon wuppete ko ɗum woni kore e payanɗe yani mi reway ka laaɓi e ka tuuni mi reway ka dagi e ka harmi ha mi waɗa hunde kaari ha mi heɓa hunde kaari siɗi nden hunde nde wiɗa ɗon a reway ko harmi e ko dagi ha heɓa nde siɗi nden ko dagi ndeyo siɗi nden ko harmu ndewo sa rewi ka tuuni e ka laaɓi sa rewi e ka harmi e ka dagi ha nden heɓike siko nde dagi nonde nde wonti ko harmi siko nde harmu nonde nde ɓeydi harmude masalan yomi darnu
koko dagi yomi heɓoto koko dagi yomi jombu koko dagi yomi finance ɓiɓɓe am ɓen ɓe janga koko dagi yomi kippu nena e baba ya hajju ɗo yoɓe maayu fewndo ka ɓe waawi ɗo koko dagi kono noon ko yomi rew kadi e ko dagi haa mi huwa ko dagi wona yomi yeddu aya alqur'ana mi heɓa o kambaɗa mi wakkilo heɓugol on kambaɗo fiituy yomi resi so gotel e ɗiɗa en eggay ka suratul nisa'i nan tagilu min suratil nisa'i wa ila suratul a'raf fi ayati 50 en iway ka aya 56 ka nisa'i fi en ɓeydu hettude lawol yahen e aya 50 ka suratul a'raf fi ɓeɗo rewaynoɓe kore e payande fi taɓiɓe ɓen yaltu rewaynoɓe kore e payande yedda ayeje go fenna ayeje go gomɗina ayeje go fiyo ɓeŋure nde heɓka wona fenna ayeje go gomɗina ayeje go fiyo mawɓen hajjoy yedda ayeje go fenna goɗɗe gomɗina goɗɗe fiyo howan mawɓe makko ɓen ka fulawa giriyas yedda goɗɗe go fenna goɗɗe go fi kan kadi yo waw heɓude o towat wa nada ashabun nari ashabul janna an afidu alayna min alma aw mimma razaqakumullah ka suratul araf yimɓe yiite ɓen ɓe suma Allah yeetinoɓe ka aduna si ɓe derfi aɓe fenni aya alqur'ana e teware ɓe maayi o gomɗinaka o gollitiraka ɓe tawimo ɗon o yeetinoɓe law o préveyinoɓe law o naaday ɓe yiite o sunnay ɓe yiite ɓeɗo noon naatay ɓe yiite sume lorre soñje haa yimɓe yiite ɓe regroupe ɓe halda ɓe fotta e hiye wota en heɗoto hoore men e Allah wota en heɗoto hoore meɗen e malaika ayinɗo yiite khazanatiha ayinɗo yiite en oɗo ala en yurminde o yejjite ɓuran tigi no inni ko hiladum shidadum ko ñaaɗuɓe yoora ɓerneɓe kirminel ɓe toɓɓere yurmende ala e maɓɓe wota en accuɗo hoore men e ɓee ɗaɓɓen correspondant ɗaɓɓen relation halden fotten kamɓe yimɓe yiite ɓe halda ɓe fotta yo ɓe noddu yimɓe maɓɓe ɓen ka aljanna ɓen ɗon wallitooɓe ɓe heɓa ko ɓe ñaama kamɓe tum malaika ayno ɓe yiite tum ɓe maayayol ko ɓay tum maayitetaake harayno ɓe maayayol yo ɓe noddu ɓen ɗon wallaɓe ɓe heɓa ko ɓe ñaama ɓen ɗon wallaɓe ɓe heɓa ko ɓe yara si wiyama yo noddugol ashabun nari wonade ashabun nari ashabul janna si wiyama yimɓe yiite noddu yimɓe aljanna hollaligoy o ka yiite innay toon he kono yo yimɓe aljanna na noon masalan mi adana misal inner lewru ndu yiyaka lagine juldandu ma sumaye ma wiyen juldandu ɓurandu ma porede ndu so inni ye noddu Côte d'Ivoire ma ye noddu Sénégal ndaren si lewru ndun ari en yaltay toon inde allo Sénégal ayi lewru ndun ko noon wona noon bal gooto kala ɗaɓɓitani asanda humuɗum kum ma naata ka numéro téléphone contact jiɗin ka wonɗon ɗaɓɓita numéro téléphone jaatigijo makko ma ɓiɗɗo makko wonɗo ton on ma nene gooto wonɗo makko won ton n'est ce pas kon o noddata miñan na ay komin ko to ma way mi anditi on goy menen ga de men ɗaɓɓiti lewru ndu min yaal kon noon Sénégal ton o yii hoyna menen kadi mi yiima menen kadi min yaal ko noon ka idan joni noon ɓeeɗo yimɓe yiite ɓaawoɓe sumi haa ɓe tawi ɓe maayay woni kono tun ko ɓay maayotaa ko wiiɗen ɓe halda ɓe fotta yo ɓe noddu yimɓe aljanna ɓen ɗon wallitooɓe gooto kala mijoto miɗo ka yiitegoy kono ɓey ngo andarano ka aljanna ɓiɗɗo an afo on ngoyno ka aljanna e siraaɓe am ɓe mi ɗaɓanayno saaku maaro ɓenno hino ka aljanna nene ɓe mi hajjinoynoɓen ɓenno ka aljanna mi anditi min kadi miɗo mari jaatigijo kawtal jo proche on kadi ka aljanna woni mi anditi a wacci min kadi mi nodda on ɗon oɗa kadi accu min kadi mi nodda ɓeygo am oɗa kadi accu mi nodda ɓiɗɗo an hande mi noddata wonɗo wo wonɗo ɓallaɗi ɓiɗɗo an ono to mi nodda on ɗon ko ni gooto kala nodda inde ɓiɗɗo mum on kaarijo oya wiya ka aljanna na ko min baba ma bora hi baba mi anditi on ngoy kaarijo na ko min modima mi anditi on ngoy kaarijo na ko min ɓiɗɗo maɗa on yo baba mi anditima goy ko am ɓiɗɗo an kaari wiyeteɗo kaari kaarijo na ko min jatigijo ma kawtaljo ma mo hoɗudunoɗa nokkel kaari o wiyen keetaya wota e ndiwnu ɗum min hoɗudunoɗa keetaya ko min wonno sengo ko alaji kaari ɗon ko min wonno hakkunde ma e tara higoy mi anditima goy ko moodi kaari ka hi ko alaji kaari ka hi mi anditima afidu alayna min alma'i fassara hada al aya Abdullah ibn Abbas anna ahli an-nar idha taraku hatta akhadat an-naru akbaduhum
ndebe reguru ko dum do ko tuma tawata yite ngen sunnibe guri wi anodi muki tewo wi anongu muki yite ngen nangi bernde nden be watti fofu de be jawna tawa ala kippitade be watti fofu de kippo tawa ala jawtude yite ngen nangi bernde nden kon say be noddata ashabul janna an afidu alaina min alma wa qala abdullah ibn abbas wa nada ar-rajul abahu وأخاه وأمه وزوجة وزوجته وأخاه يا أخي أو يا أمي أو يا ابني أو يا زوجي أو يا زوجتي إذا رادت فد علي من الماء أو مما رزقك الله حتى أطفئ النار في قلبي يا بني بدون مسومي yitengen nangi hayre ande bengu anna anditi lankai mi anditi o modi anami anditi mahi ko on bengu ami torkema yuppanandiyan afidu alaina min almai yuppane men ndi ay ko tasi ngotu miyara aw mimara zaga kallama aw kala ko Allah okor ma ande wiata bay fere dunda ala ko fere dunda ila tamarore ay bananaro ay lemunere hay wofonde hay tasi undiya ay ko kankali ba afidu alayya min almai aw mimara zaga kallah wallahi yimbe aljanna be mbenda yi effectivement ko neneni effectivement ko babani way ko modi anni way ko bengo anni way ko nene goto onni be pani ko jibo honum be jaboto e ko honum be gerata be pani ko fa yuqalu lahum ajibuhum benana hitono inna no reponde jabe be ko kana nene mano jabo mo ko ona bengo mano dumadum jabo mo ko ona modi ma noddu udmadum jabo mugo kana nene goto ma jabo be nana ngom hito no wiya ko Allah tabaaraka taala tigon ina tabbe fa ajibum jabebe wa kan manu jibuhum ya rabbana jomi amen ko ndum men jabo tobe fa qala Allah tabaaraka wa taala ajibuhum inna Allah harramahum ala al-kafirin satu noddu nene mama ba mama bido ma yeto da mo nene yo minani ko da birala ko kono Allah harmini nyamete aljanna india aljanna hore ade yite fere mo hebata ko isa tugalla isa noddalla baba fere mo ala kono yo be ko fere mo ala ko yo bidam fere mo ala inna Allah harramahum ala al-kafirin Allah harmini nyamete aljanna india am aljanna hore yimbe hefera ben hebata fere mo nene dernier kiri o bido makko ngonuti jonno musibe julbe artiten non bawoto ko ndum buri musude ko ndum buri sattude ko omo onoddi wondo ka aljanna yo yuppa motasi undiyam on fewte makko wi fere mun hebata ko hondum buri musude ko nde tawata no gasa yo ko sabu o do nabi mo yite la ilaha illallah o biddo makko mo noddi o bengu makko mo noddi wi mo fere mun hebata ko yo sumu yo sonjutumo ko buri musude fow e aduna tawa ko nabi mo kanko noddudo on kander yite ko nabi mo yite ko fiino on noddado hebira non hodo ka aduna ko fiino o holtira ko fiino o jangira ko fiino o nyawndora ko fiino o hajjira ko dur rewni mo e poyon payan rewni mo e kore payan ha biyo vi oda o moƴƴu vi on o moƴƴi kanko mai o naati yite o da rewi Allah yayi aljanna kanko naatudo yite sabu o da o nodda on don o fewtan do yo wallir mo tasi ndiyam on inna Allah haramahu ala al-kafirina fellite ko ni piji din fe'irta ko dum wadi Allah tabaaraka wa taala o noddi ibnu adam ka zabur dauda o ibnu adam la takun kal khatab alladhi yuharribu nafsahu wa yudhi'a li ghayri ko yo ibnu adam watajabu wadde hore maada dongal ledde watajabu wadde hore ma buusiwol watajabu wadde hore ma lampu no sunnude hore mo fiyo be andaygi si tay be andaygi ni wotuma sumuda lutte ka niwre enen tigi go hiden andi den firi dum ka pular men mi wi den wota wadan ukku ngala hiren ka fiyo non jabirta an ukkude hore ma fofi yo be ya jamm jetta bandu manu fo nangala andi ta wadan ukku ngala hiren andi ko ngal gotal son fami pular nga wona bandu num fo jonno si tawi a jabali ukku ngala hiren kono jabirta ukku ndu fo menen men hira ukku ndu fo menen men jangal ukku ndu fo menen men holta ba tum be nguma wulli e ma façon au téléphone do bengu kari on mari min kad bana pedu dem mi reway rewete dum fo ha mi adana bengu am au téléphone ta watu
si tawi ko tuma sumuɗa tawi ko tuma rewɗa e ko harmi si addana ɓeygure mande yo ɓe yaltu l'école yo ɓe luttu e luwasi wota ɓe haddo wota ɓe ñaamu rew laawi dagiiɗi ɗin fof haa ɓe heɓa ka ɓe hoɗa ɗiɗa yanana la d'accord rew laawi dagiiɗi ɗin fof haa raɓiɓe ma ɓen yalta l'école rew laawi dagiiɗi ɗin fof haa raɓiɓe ma ɓen heɓa coñci julde rew laawi dagiiɗi ɗin fof haa nene ma e bamma hajji howanaɓe grillage entièrement d'accord islam no tawtuma ɗum kono si tawi a reway kore e payanɗe tawi ko tuma payanɗe ɗen jille si heɓo wota heɓo yo baba e ma luttu noddirede moodi kaari ɓay tun ɗum sunnatama yo ɓe luttu e howgol hoggo leɗɗe ɓay tun ɗum sunnatama yo ɓeyguma wota o jogo touche écran yo jogo téléphone humbuton ɓay ɗum ɗon kadi nototo ɓay tun ɗum ɗon sunnatama yo ɓiɗɗo ma on sa jaɓi yo yaltu e on l'école mo 100 et quelque yawnadamo ka 20 000 e ka 30 000 ɓay tun ɗum ɗon sunnatama ko beemi ƴawa e ngaala manan kumma kon hewta ɗum ko beemi jomba manan kumma hewtama alqur'ana innina wanki wa ma taba lakum kono ko heɓi en ala famde alqur'ana ko yi cerle buyno woni waɗude ma fiyan sugol ha hewta ka jombata ron ka jombude ko aya on woni en faamaali alqur'ana wo ƴamu mo newani ma wondugol e mum ta ƴengo anna son fankihu minan nisa'i tun fankihu nisa'i me ƴamon sonnaɓe ko ɗum alqur'ana wi statir ki alqur'ana din sare wi di ala fegade aduna sakko yana wo fankihu ma taba lakum minan nisa'i yahe ƴamon ɓe tata ɓen wonanayi on facile jombugol wonanayi on facile wondugol e mum sa jaɓali ɗum a ndaari tun oɗano laba fi tun ko ɓiɗɗo yaye ma tawi na taaba ma noon yani wona wonɗo niveau ma a fiyansay ɗon ha hewta ka jombeteɗon si min miɗo ɓurma ko min handi e makko min jana noon mi waka min tom yami jomba ɓiɗɗo yaye ma on ɗon par ce que ko hawni famale alqur'an yettinomo ta fiyansumo a hewtamo awa sa forci a jombimo o wonata tawi ko mi woni yeru makko ko neɓuɗon haylde o yaltay kama o hewta ka fankihu ma taba lakum minan nisa mais ko heɓi yimɓe ɓen hay bere wo enen wonɓe firude ɓen en ala faamude ko wonɗe wiide kon awa Allah tabaraka wa taala noddi en ka zabur Daoud o wi yandi wota en waɗu hoore men dongal leɗɗe yandi wota en waɗu hoore men buusiwol sunnen hoore men fiyo ɓeya ndaydi anden ɗo ɓe ko Allah daali ka suratu araf ka aya 50 wanada ashabuna ashabul janna ana fidu alayna min alma'i aw mimma razaqakumullah وقالوا إن الله حرمهم على الكافرين لندتاك كسبو أنادو ما ييتي أم ندودا كان سبو كفي نون هولتيرا نغاسا كنابو ما ييتي كفي يوناني بابا ما أجي يا تاجامبودي بهادي مدينة تو نياولو داتو ديتورنا تو نغاسا كفي يوي بيدو مابbe kanyum kadi hewtidi e oto ko galle mabbe ya deturna dimo maada ben ha heba otol dasangal hangal na yani fiyo berne mabbe buttu awa ay bembe gerda ha bernde mum utti sa derfi ha akhi anato yite hino ko be jaboy to mako wallahi idan fillito den aya innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab innallaha kana azizan hakiman هذا هو الخطبة هذا الآية هذا هو الخطبة خطبة من أنفوني إن تركي الله تبارك وتعالى يو الله هلو إن غونغا كان أنيونا إن جوكو غول يو الله هلو إن فنان إن ميرن إن مكين إن أنيونا إن بوتيتا غول يو الله أني إن كلا كو هارمي كون يو الله أني إن كلا كو توني كون يو الله وات يوندي نرايبه فاندو كون لابو كون كون يو الله وات إن واوبه يوندي نورغول فاندو كون لابو كون كون سابونا سا فالجي دون كو إلا كادنا غا ko Allah wi ma kon sawfa nuslim nara ko ila kadna ga fuddotoda endade convocation ji ga fuddata be prison ji en nyaawoje den e justice ji ko ila ga fuddata hebude hino hay harangol lawol do no rabbidi porte yaltugol ka taraw bay tuyda ndida nyawli o ka botiki on ka sortida an o ya fokki ton yaltude to na he do welayade nani mi fala yen turno yare to lopede no dudda daw we se rewi do en wela hettade do ko gonga makko mais an ko sikkuɗa wela hettade ko sikkuɗa ko ɓay lope no ɗuuɗi ma yimɓe no ɗuuɗi na ɗum faanda ko si on jogodiri juɗɗen ha on yaltiti e mo on ñawli on o waɗimo reɓeɓe na on wela hettade ɗon ko ɗum faanda ka nder ɓen se rewi ɗo e yawata hettade e rewren ɗo e ɗo no raɓɓiɗa yal ko ɗo yalta he miɗo ɓurmata kuɗe madina ɗo nani lope ɗen no ɗuuɗi ɗo rewren ɗo yaltitiro en ɗa se rewi ɗo en yawata hettade ko gonga makko goyi so rewi ɗon o yawata hettade par ce que ɓe nanga e mo idan fempen guru men kunga kun hawrata ɗon oɗum pulo fu tawi tawi ƴengo
bere ko haka Allah ƴeŋini en ɗon hewten ɗon mo wi welnay welali lannay welali ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب ميتوري كما الله يا حي يا قيوم وونو من رewgol e kore den kala ko men rewi e kore den kala ko men rewi e ko dagi kon Allah waɗan men barke ko heɓi ɗon kon waɗa namin ɗum ɗon ko wawata duncuande men haajuji amen Allah kun laaɓu kun dagi kun okkorɗamen waɗu barke kun ɗon ku wawa heɓande men faaleji amen ɗin kun wawa ittande men andeji amen ɗi ya mujibul mudotaru ya ilahal awwalina wal akhirin Allah wawnu men yondinorgol laaɓu kun dagi kun Allah ittu gite amen ɗen naɓugol yawgol ka harmi ton Allah ittu miijoji amen ɗin e jawle yimɓe ɓen e kala ka harmi ɗon ya ilahal awwalina wal akhirin ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما نون بين يا الله تبارك وتعالى وسندين nawniraaɓe ɓen yo Allah on sellinanɓe ñawliiɓe ɓen tawi no maapi ko yoɓira no maapini ɗum yo Allah newinanɓe ɓe heɓa ko ɓe yoɓira mi torki Allah tabaraka wa taala mi torki Allah yo Allah hajjin en fof meɗen si maaye hajjoyɓe ɓen emen yo Allah jaɓanɓe ɓe hajjoyalɓe Allah newinanɓe ɓe hajjoya enen wonɓe e galleeli muɗum yo Allah ñiiɓin e mum tabintina en e muɗum okkora en gurdam ɗuɗum e nder galleeli men ni wonɓe ɓen e luwasi tawi hiɓe ɗaɓɓude no ɓe heɓira yo Allah newinanɓe kamɓe kadi ɓe heɓa ka ɓe sora hara kaka laaɓi kaka dagi ya ilahal awwalina wal akhirin kala ɓiɓɓe men ma ɓey nguli men fokkutuɓe bewde iwa e ley koyɗe men fokkutuɓe yaltede juuɗe yo Allah ni an en ɓe yo Allah tappan en ɓe yo Allah artiranɓe ala siratal mustaqim yo Allah artirɓe e ley koyɗe jeyal meɗen yo Allah waɗu ɓey nguli men ɗin e ɓiɓɓe meɗen ɓen ɗoftiɓe en nananɓe en iwtirɓe ɓawa men yo Allah waɗi en enen kadi gaynanɗoɓe yo Allah waɗi en huntanoɓe haajuji maɓɓe ɗin yo Allah waɗi en gaynanɗoɓe yo Allah waɗi en wawɗoɓe ɗowde ha ka jannatul firdausil ala ɓey ngureji men ɗin Allah waɗiɓe ɓey ngure men ka adna ɗo yo Allah waɗuɓe kadi ɓey ngure men ka jannatul firdausil ala ya ilahal awwalina wal akhirin andeji ko marɗen yo Allah tabaraka taala itta en faaleji dagiɗi ko wonduɗen yo Allah okkor en haajuji dagiɗi ko nanguɗen yo Allah hunta en nder nangal toriɓe du'a ɗodi toriɓe du'a fiɗumɗa e nder lagina e yaasi lagina Allah ɓeɗo fof men yottini hiɗa andi ko hombo e hombo neli men hiɗa andi ko honɗum ɓe neli ya Allah ya hayyu ya qayyum ya Allah ya rahman goto kala e ɓeɗo nelɓe men min yottini e ma andin e maɓɓe men yottini ittanɓe andeji maɓɓe ɗi huntanɓe haajuji maɓɓe ɗi okkoɓe faaleji maɓɓe ɗi ya mujibul mudotar ɓeɗo mawɓe meɗen julaɓe moko baɓe meɗen nangaɓe tawino e jogue fewdo ɗo nokkugo yani Alaji Abdourahmane Dalaba yo Allah newimɓe hetto hiɗen ka ɓeygure men hiɗen wuuri hiɗen enjoynade e nder ɓeygure men nden tawima Allah ɓe nanggama e hoore tooñe e kala nanngaɗo e hoore tooñe yo Allah newimɓe hetto e junngo nannguɓe ɓe ɓen enen wonɓe ɓen e liberté hoore men yo Allah ɓeyda en ɓutton yo Allah ɓeyda en hijab on yo Allah ɓeyda en peewal ngal yo Allah on acci en kala tolon talan ko sabi mbinta en nanngede e hoore battane juuɗe meɗen yo Allah waɗi hijabu makkon e meɗen o danda en nanngede kadi e hoore tooñe ya ilahal awwalina wal akhirin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal